Bugün Числоны айтып қойды. число 29 mu? 29 may ба? Ова. 29 may. Aka atыңызды daha bir айтып қойың әлі. Шайло. Шайло ака. Қызыл Қырғызстан, а? Қызыл Қырғызстандан келіп, geçe мен алған миллионды. Азы бәрәкә қылып алышты. Бұяғы инебіз Бишкектен келді. Тайды көріп қойған екен. Нәсіп екен. Көм сенің атың меле? Қожамқұл. Қожамқұл. Қожамқұлда елі бар екен бірақ. Былтыр арығырақ еле бұйыл толып кетті. Қожамқұлдың аты болады да бұйырса бұл, иншалла. Мокен өзімізделе қалды. Ақшамнан да тұрады. Porter geldi. Bobka Cezdeviz'den gelgen Kunan. 2 yaş Kunan. Sen Moken'e gayrına gitti. Sattık. Nasip olsun aka, Şaylo aka. Akalarında atasında at olsun ha. Buyursa mı? Taydın zorunu aldı. Hocam kul. Ne iş çavatı. Aşbaş'ta geçen dile yıl ötüp at bol falan. O Kızılcık'ta istedinizler be. Biz alganda o şu Cezdeyiz baylap verdiler. Hayra uşum eline baylap getir otağız. Puan sahipkar. Bu gelip lider mestasını alıp koydular da. 5 gün burada çıkan video atıyor. Şunday oldu tuğanlar. Emi bunun tarixini aytып bersem, bunu Jantüre gelip tartıp ver dep çaldı ele barıp özüm jaktırıp özüm algam. Videosunu YouTube'a kirgizgem, köpçülüğü görgön. Özüm alıp 200 mingge algam men. 2,5 ming dollar dediler, 200 mingge algam. Buna buyursa 300 mingge sattım. Birok men alıp gelgen günüle tanış akalarımız çalıp 50 ming payda vergen. 250 mingge satı vergen özü. Satı verip köpçülük tanış adamlarımızga bul attı. 250 mingge satı verdim dep malumat vergen. Birok alçındık. Çalı öyle 250 mingge suragan. Uyalgam daha koşun degende. Oşente 250 mingge sattım. Ertesi geldi. Algan adam özü gelmedi. Sayapkerlerdi jönötken eken gelip iki jagын karap kımbat alıp alpsız dedi. Aytor bilbeyim. Kayra geçti. Anan oşentip kayra taza özüme kaldı. Bugün ertemenen Jantüre ineyim oşonu mağa ber. Ukam şunu alaylı dep Bişkekten jolga çıktı gelip kaldı dedi. Anda gelingizler. Görüңүздөр. Жақсы алыңыздар dedim. Мына бизге келген күнү биз билбестен арканга көккө коюп бердик эле. Сразу эле жыгылган. Арканкы буттары таза келген. Ошентип кыйылып калган. Бирок эч кандай зыяны жок бунун. Мына ошентип келип 2 saat, 3 saat at üstünde сүйлөштүк. Dağ başından tanıştık. Akırında 300 mingge bağ olup berekeni kılıp alıştı. Porterde çakırdı, geldi. Biz puldu sanap aldık. Ошентип milyondun tarixi başlandı. Buyursa satmayız deyip at bulup mineriz deyip. Atası Özbekistan'da. 18 asıy boluptur. Bunun atası özü tarixini aytıp kersek, oşo Bobka akaның кайнысы мени кошунам болуп. Майсал деген акабыз 90-жылкы. Ошол Майсал аканын тайы болгон экен.
кулунда алган экен. Кийин 1-2 жылдан кийин алып келейин десе, ошол жылдары урулук күчөп, элдердин малдары, аттары бар жок урдалып аткан жылдар болчу. Үйгө алып келем десе, атасы кой, балам алып келсең урдап жүрөбүз. Андан көрө ошол жакта турганы тынч бизге деп алып келдирбей койгон экен. Кийин ошол эле атты кайра өздөрүнө сатып берген экен. Мына ошол ат улакка жарап, кийин путтан травма алып, анан Өзбекстанга сатылып кеткен экен. Ошентип кече айтып берип калды. Азыр ушунун акеси бар ошо Майсалда акеси, бир тууган акеси. Бунун акелери боюнча деле менин YouTube каналымда толук маалымат алсаңыздар болот. Кыскасы миллиондорго сатылган аттар. Dayanmamızı. Dayanması. Dayanın da ne olup koyun. İşte yemek geçim çalap. Bekleyin kopyayı. Муну кармап турасыз эми Шопур ака. Муну кармап турасыз. Биз чыныгы аларман менен барака кылып коелу. Козоңкул. Сап. Мына биякты карап, мына Козоңкул алды тайды. Маалыматтарын уктуң, а? Мына Бишкектен көрдүм дедиңби? Сага насип кылган экен, алдың. Жакшы аттардан болсун, а? Рахмат. Ошо аты миллион боюнча калсын. Эми миллиондордун нуру го. Жакшы нерсе алдың, укам. Эми мына канчага алдың? Айтып бер. 300. Разысыңбы? Раз. Барака табайынбы? Сен да миллионго арзый турган аттардан болсун, а? Olsun. Өзүбүздө калды, Нокен деле калды. Кызыл Кыргызстанга кетти мына. Оматтуу аттардан болсун. Kim için bas soğuk kal oğlum. Мына туугандар кетишти. Өзү эртеле келген акеси. Үкөсүн күтүп отурдук. Эми ала турган үкөсү экен эле. Бишкектен келишин күтүп отурдук. Ар жактан алып качып дегенде. Алдыда прямой эфир кылдым. Кыргызыбызда ушундай аттар көп болсун. Тынччылыкта ойноп күлүп, жыргап, ат жалында, улактарда кезигишип жүрө берели. Лайк басып, комментарий жазып, ой пикириңиздерди жазып калтырыңыздар. Мына ыраазычылык менен эле кетти. Бар жоо жакшы болду.